Ki MDC Kaliang Persha Hajainti Hills Autonomous District Council GHADC berkentup ya ke Voice of the People Party VPP bat Congress haka jengelam uba Andrew Auhai Shulai kala kenno baka office u chairman ka yeng dorbar ka council haka dorbar liur bashisngi haka arpusau tere unaitung araja arpusan kala le don bor palat dak baka klam ailat ya ki MDC ban bo jingkeli ban ra ikmat yakran bat ki we pat haka negasngi Kilapan pau bakim sngotenat bayakani ke dorbar on syang tangshisngi bat syem baka executive committee balam khmat dakan National People's Party NPP kam kwa banyakran yakimat ki bakta bat ki badon kam. Haka negasngi mariakot ke dorbar ki MDC liang persya kila lej banyakran berubah wailat damishwa siang syai usembut chairman ke yeng dorbar ubala ong bobot bet ya kabau chairman ubetha ya uban le. Lor session ko ada man yang sama session po dis council penpau jing siang si okro yang jing le embor yang office yang chairman hajing tok wa jing pelai ke session nengkong chua man sedang ini IDM ngadem arli gi motion gi wa debu do sebit tana leng other mem colleagues yang IDM gi motion go bo gi jing keli go bo gi andre men da poi ha po ka session ya gi motion gi wa da bo yo ya klam yo tai po ka ni ka house yang i memmi gi tana bo jing keli go wa i dau wa memmi handrai uni deputy chairman wa chong itu miu patai chiketin le wa yidau wa pendam ye gini question yidau penduk mem side le ga rules ka an mem side ye ga dau ro le handrai le bor tada ong ne de jing oi pan map u wa tip yi ni pha wa to kan ni jing le yang u chairman ni ta i heman bru sang thoi handrai kat nang lagi por ba mem instruction ni mem rule ka an wa to ka session to man ka only one day kat kam hi rule yang business conduct of business itu ka first hour to question hour lemput depte other business handrai hadin on the next day you carry on si question bidang sa tasnya si ni dang kan ngut hi ki member ki yo raise question guda ki wada raise dang bon member ko yo raise dang sa yang ki jingkeli so sandali semen dang yo jingkeli handrai hawa to wan kat kam rule ga an yang conduct yang i da to continue ke business step handrai deputy chairman hai ong yang o jing klam yang o i ong the direction no chairman to pungkut baga man tu ham elat de ura igini gi business tadi penyo ka jing lam yang gani ga isi yang NPP heni ne wa da penyo ge labor yang ki penyo jing cha labor yang ki wam cha i race ki wise ki jingeli gam kam ki wa ki pet ba yang rilom den tia am kam yo jing penche ne ba I how one is per house I to representative yang ki pet ba our race question to question yang based on personal interest ri handai based ga jing issue ki pet ba kwa ura handai penpau handai jing le yang ki gam ni yo khnyat ye ni ki reply kwa yo jing che penduk ki ka hok yang pet ba yo jing che jing to jing kali go bon ki orang sa orang to yo jing che I hanapo ka executive committee dengan ni session man wa mem di wa sangsuk I expect I tu chokut boy extend step handrai sangsi dai bor penkut bo chairman gan ni chisngi nan lor dang em gilis business kilang ra ni em hi ga jing snyao dio khajak halor wa em yo jing che wele wa cha pendam kani ke motion lani ke resolution go I perchang wan ra yo ya tai yo ya saj apa house takawi wa siang si wa ta memu yo I ga jubab go jingche dari wa che wa wele cha pendam ni tai dau nakaliang yong I kam ka opposition bench penrem jori ya gani ga jingle go kam gani kwa yo rot ya kataga kam ong no da yo rot ki yo pach ba giwa kerchan ye I vai kam jo ye ki le tende de daw ho kam ga heman bruhi em bach gar kom perkhat ye ba nga haware sayo to motion to resolution wan ra cha pendam ko tengah em perkhat aboy em ga ta ga jingnyas nyau kwa burom ne ba ne man bru ye man boy wala dara de igi opposition la dara de igi VPP boyok burom jaga VPP mai hendrai gani tak ke message ko pa kon mo email wan heni yok burom wan heni ni bentai open bah ra resolution tak yo tai halor wele wa kerdo wele wa hiran ketika pelatangka wele wa citom myo batulop kai ginong kra ka questions ki bada e hagani ka session summer session myo reski Dari pemkut jubor ucaman ya kan session.
Dewa ongu yo order now uni deputy chairman wala demi sang chai ongu de yo order now chairman te kam ong LO yang i te mem exercise ka brain yang ki wacha control ha ki wi tuan pia han pia ki pan kita ki nong yelam ne kita ki mi na pot haba te halor gani i kwa awa pensnyau ya wi ka questions ka wangan kwa bahau tip ka jing che kam ademi khubor halor kani ga ujor ejahar ki hito ya ga sanatpur with bridge kam forest checkpoint bat Jakarta Chura forest bit house nama ademi ki media ikwa ura ka session dedep pedang gele ya kini question yang i te de expect ha mut chibet yo kli khna yo jing che ma ten re de kajing pukut jubor yang deputy chairman ya kani ka session hadum yo kli ya kani kajing kli te kini boy man ka kam go well plan ka jong ki bo kwa ki bore ya jing skiat kwa ki bore ya jing skiat kam ada power ki media ten re lada kami lek gi penyo mat yi jing mut fan gi kita questions pan gi resolutions pan gi motions or submit i handre mana submit i lem yo atau risk ka te halor penman gi la session do chis ngi don hi halor dang em gini ki question arto do ngadang bon ha ki bedo risk i questions sab ek ji pengkre sab ek jing pulekot ke jonga hajing de bat ke issue jong ke jap nriu ke jongi ngadang mut mana kena ke session la sudap bahwa ni siatu baya ka question time la de kang sekinta hak jimuk jonga ngan sayok ban raise ke question bakal pengkre haden ke session haden ka business and support yang question replang lakut penpan ke session klaim das ngatu sangtau ngan kalian jonga la pengkre ya ke question lightly kawe ke question ngal pengkre na benta ka CWD department to ya kene la jubab yang ada kene department la ong bak kam clear ke question ke jonga fanya kita oi kalau pediang tak kau pada kalau raise ke question nak benta ke border issue cerita istan jongi la pengap mukro kunta ter tambah kene kim jubab kisu cancel kam pau hangne hak question ke jonga ke benta pada ke cukup poru ngakeli ngabuk jingkeli ubah he baru crowd tam nak ke dau ke cancel ki klem bu keno ke dau mana kene ke last session ke baladep ngala raise ke juk ke question hajingi de bar ke border ki ong inga pleng ba de ka state issue pi kat ke council kamu ke laban ong it's a state issue ya ke border menoba ai ke kot islam menoba implement ke kot islam jong gi snong menoba ai hukum ye ki snong de council anda poy ke jing kerja pada anda poy ka yang mensau pada ke council kan ngat ke state ka ong ba it's state issue ngam syo de pi number ba hak section kan sai ba la ai bor ya ke council ban page ban kmi la ke jong uput usam jong council ka house nei bentau ye sai i jing e yang constituency bat kham tam nei bentau ye sai i jing e yang ga jai ben ru yong i wro ko wi te mana poi hini ne wan ko wa snyau si wong wa to wa ha ka ka jing snyau yang pai ba pha ke chini yo wan rai yo pen snyau ke jing e yo wan rai ke roi ki par nei bentau le chibu ni ka ngom pha re mana poi chini ne wan nei dau yang kat tu ni dan hi ki bru chùa qua chimbor ye cái ni council te qua ku le bor ke ji se ka anh kat kom ka anh to man session list ngi re sao si ong ni wa tang chi ngi le mit tang chi ngi le mit ite daw mat sibon ki jingli wa qua ku li sibon ki motion ki resolution go rai myo ki wan ra tengah ni ra li li ki jingli bat ko wi ki jingli go ra ni to phang ni ko depan pada pilih media, harga apa wita dek umi ajar posan. Kini kita jingkali orang ni to ndaka proof ko sakhi wa yo wa to wa ukonran da kular ue le pau khande krur ya konsul nadu umi ajar pawi nadu umi ar pawi terek ajar posan. Kemud hadu ni demo depo ko cakap apa nai tam. Ta hawa kak kini ke pisah ko kular konran ini ke sengi do ong hapo arti yau upendep yau gini ke poisa te sao si ong wa to wa hadu ni ke sngiwan yo nam yo kata poisa lam tip kat wan yo gila tip bat ka wan yo gila tip bat ka wan sugi cutulop le kau mangate sugi arbanai bat ka wan ko brang sa le tip ite da penman ke iman u sa umdum ni ba gani poisa le ba ko ni krur to ke loyalty share yang konsul
ka loyalty share on council kawa kini ko pisa yu ong to ko pisa ang paiba kawa hap upo chu paiba ta sao si ong wa to wa kat iwa tam nang ni pisa bat iwa kat ban yo mai iwa tam ni pisa am tip kat wan bat ite iwa pensa dum bai Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.